Pemirsa pengeroh wisatawan Nusantara utawi Wisnus kantos tanggal 17 Desember warsa kalih tali selikur. Anut saking data Bank Indonesia, sampun kejantenang ngelangkungin 14 tali diri Wisnus. Wilangan inucap kesalahan saking udara, tios sanerau saking darat wiadin laut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno latarang anut ring data kedatangan ngawit tanggal siki kantos 10 Desember ring Bandara Ngurah Rai kauningin wenten langkungan 100 tali penumpang sane rauh ring terminal domestik. Dados nyane rahina rata-rata pengerauh penumpang kantos langkungan 11 tali diri. Pinih ageng pengerauh wisatawan kauningin memargi ring tanggal 10 Desember inggih punika kantos langkungan 13 tali diri. Menparekraf mahosang kahanan puniki patut kesangre becik napi malih ring masan pandemi COVID-19. Kekantenang indik room rate durung nincap nanging room night ring makatah genah destinasi wisata miwah hotel ring Bali sampun saya nincap. Ngenenin indik libur Nataru anut data saneka trima rahina pengerauh Wisnus ke Bali deg-deg ring wilangan langkungan desa tali diri tambah selami 3 wuku ungkuran. Artosnya nih kahanan inucap sampun ngelangkungin ancang kementerian. Mejanten kuentenan puniki mawasana becik majang ekonomi Bali. Sekadi kauningin Bali kedadosang genah ka pertama pilihan destinasi antuk liburan majang Wisnus wiadin Wisman. Selain saking data sane wenten pai ketandani ngejantenang pisan ring warsa sane jagirau pacang kepanggih panincapan pengunjung utamanipun saking wisatawan Nusantara antuk anceng dase kalih 15 tali diri. Ring warsa kali tali kali likur anceng Wisnus sawetara siki 6 kantos kali 4 yuta diri. Sane rauh wantah wisatawan madue kualitas utawi length of stay sane akeh tur spending sane ageng. Pemargin puniki taler kasokong antuk pariwisata berbasis nature and culture. Bali taler pacang kedadosang unggulan napi malih ring pemargin KTT G20. Paiketan sane taler pacang nyokong distribusi saking kunjungan G20 mangdaniipun madue pilihan antuk ngelanturang ke Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur miwah genah sane lianan sekadi Toraja. Paiketan dane ngejantenang selah pikaryan side kalimbakang pariwisata miwah ekonomi Bali metangi melarapan disiplin ngelaksana yang prokes COVID-19. Yudi Karnaidi Bali Pos nguningaya.